Ibihe byiza abakunzi ba Ibakwe Media TV aho muherereye mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Aka kanya amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo niyangaruye kugira ngo mbabwire byinshi bikomeye. Amakuru kugeza ubu ngubu atugera haturuka muri Kivu y'Amajyepfo ni deployment ikomeye cyane ya M23. Ese Makenga yabagiye kwihorera ni nyuma y'ibitero karahabutaka ku munsi w'ejo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'abajenosideri ba FDLR bagabye mu bice bikomeye cyane by'abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'ibitero simusiga kandi byari byagabwe ku itariki 20 Gicurasi 2026 mu bice bya Bidegu, Mikenke na Karingi. Aha bongeye kuharasa mu buryo buremereye cyane guhera mu ijoro ryo ku ya 20 ku isaha 4 n'igice nibwo bagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bya Karingi na Bidegu bakoresheje indege za Ket-6 zo mu bwoko bwa kamikazi, ndetse bongeye kurasa ibindi bitero bikomeye, bongeye kugaba ibindi bitero bikaze bakoresheje utudege dutoya tw'ubwiyahuzi, ndetse twaje turasa urufaya rw'amabomba akomeye. Ibi byatumye abaturage bahunga kuko ibi bitero noneho ngo byari bifite ubukana bukomeye cyane. Ni nako mu duce dutuwe cyane twa Katoyi ndetse no mu nkengero zaho naho ngo baraharashe mu buryo buremereye cyane, ndetse amakuru aravuga ko ibi bitero byasize abasivili barenga 25 bahasize ubuzima. Ibi bitero by'ubugome kandi bitari kuvangura na gato kuko bari kurasa noneho wagira ngo ni imvura y'amabombe kubera utu tudege utudege tw'ubugome niko navuga, turasa ntacyo twitayeho bitewe n'aho watwohereje. Utu tudege amakuru aravuga ko turi guturuka i Kalemi mu ntara ya Tanganyika, ndetse utundi tudege tukaturuka i Bujumbura ku kibuga mpuzamahanga cy'indege, ariko Sukhoi nizo ziri guturuka cyane ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikaza kurasa mu bice by'abanyamulenge hano muri Kivu y'Epfo, aho kugeza ubu uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu Ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo ngo nawe ari gutegura ibindi bitero karahabutaka agiye kugaba muri teritwari ya Masisi nyuma y'agahenge kamaze iminsi gahari. Ibi byose ndaje mbyinjiremo nkubwire iby'ibi bitero, nkubwire n'ibyo M23 yongeye gutangaza nyuma y'uko itaye ibirindiro byabo byinshi muri Kivu y'Amajyepfo birimo n'ibyo bari bafite ahitwa muri Indwi. Iyi ni teritwari ikomeye cyane nayo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko M23 nyuma y'uko bavuye mu birindiro byabo bagasiga banabitwitse mbere y'uko bagenda, harimo n'ibirindiro bikomeye cyane biherereye ahitwa Sepache Moria. Biravugwa ko ibi byabaye byahise biha ishusho ikomeye cyane y'uko urugamba rushobora kuba rugiye kubura cyangwa kuba mu buryo bufite ubukana hano muri Kivu y'Epfo. Bamwe mu baturage baravuga ko M23 ari taktike z'urugamba, kuko mw'ijoro nibwo abaturage bavuga ko babonye M23 iri mu bwato yerekeza mu mujyi wa Goma, mu gihe abandi bavuga ko M23 ngiye guhindura urugamba, noneho igahindura position y'urugamba ndetse n'uburyo yarwanagamo kubera ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ibyo bakomeje gukora. Ndakubwira ibyo byose hanyuma tudatinze bwana Nsanzimfura, reka tubanze tubabwire inkuru mbi cyane kuri M23 ituruka mu bice bya Bukavu. Yego, gupfusha bibaho ndetse no gupfa bibaho, kandi iyi ntambara mu bigaragara iraza gusiga buri ruhande rufite igihombo gikomeye. Sinahera ku rufu rwa Wiringoma, Colonel Wiringoma wahitanywe n'ibitero bya drone z'igisiga cya Kongo hariya muri teritwari ya Masisi muri axe za Rubaya. Ejo bundi ni muri Werurwe, muri Werurwe Wiringoma ajya gupfa cyangwa se yicwa, byari byavuzwe ko coalition imaze iminsi imugendaho, imukurikirana gatanu ku kandi. Wiringoma arapfuye. Haravugwa Colonel Nsabimana abenshi banahuriza ku kuba ari ushobora kuzasimbura Wiringoma, kuko n'umwe mu bazwi cyane bakunze kuganiriza abaturage mu bice byagiye bibohorwa cyane cyane muri teritwari ya Masisi. Aha axe za Mitimingi mu bice bya za Rushoga hamaze iminsi havugwa uburyo Colonel Nsabimana drone zagiye zimuhusha ku bwinshi. Uwo niwe Imana igakinga akaboko. Mu bayobozi ba M23 twabwiye ibitero byagabwe mu mujyi wa Goma bigamije kwica Joseph Kabila n'abandi bayobozi ba M23 ngo Kinshasa yaramenye ko ngo baraye ahitwa Gombo. Muri Goma, mu gace ko muri Goma hariya ni hamwe mu hantu Denise Nyakeru umugore wa President Tshisekedi, ahubwo harya madamu wa Kabila yitwa nde, ngahafite inyubako. Byamenyekanye ko Kabila
ahatuye yaharaye Yego. urumva ndetse ko ngo hari n'abayobozi ba M23 havugwaga Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa ngo icyo gitero cyari kigamije kwica abo bayobozi uko bakabaye byarangiye kideviye gihitana umuyobozi muri UNICEF ariwe Karine Guisen mu Faransa. Yego. Twahezubanye amatangazo y'urudaca. Byabaye n'ibintu bikomeye, byarakomeye cyane. Amahanga arahaguruka yose. Yego. Avuga kuri iki kintu yari skandal ikomeye cyane. Yego. Hari undi muyobozi ejo bundi gato wishwe muri M23. Yego. Bo bavuga ko ari koroneri, ntabwo nibuka izina rye, ariko yiciwe mu bice ngo bya Kivu y'Amajyepfo coalition. Yarabyigambye. Yego. Yarabyigambye aravuga iti twamwishe. Urumva yabishyize ku mugaragaro ngo ni umusirikare ufite ipeti rya koroneri. Yego. Muri M23 muri M23 ngo yiciye muri Kivu y'Amajyepfo. Warashwe nawe warashwe na coalition. Aka kanya ni inkuru yakomeje kuvugwa no ku munsi w'ejo. Yego. Ariko twari tutarakorera ubugororangingo ngo tumenye ibyo ari byo. Twari tukitohoza ubundi kubera ko iyi nkuru yagaragazaga ko ni umuyobozi muri M23 ntibyagaragaraga ko ari umusirikare cyangwa se ari ari umusivili. Twaje kumenya amakuru yuko uyu muyobozi warasiwe i Bukavu. Mwabitubajeho kenshi mutubaza mutese umuyobozi wa M23 wiciwe i Bukavu ninde? Yakoraga iki? Twatinze kuyabwira ko twadufite impamvu. Twasanze uyu muyobozi atapfuye. Ntabwo yapfuye. Yakomerekejwe. Yego. Ariko ngari kwitabwaho. Uko biri kuvugwa. Yego. Nuko bimeze muri Bukavu. Nuko atari n'uyu muyobozi gusa warashwe. Yego. Gusa nuko ari we watangajwe. Yego. Yarashinzwe ibijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru. Ubwo ni muyaya muri Bukavu. Wa M23. Yego. Uyu muyobozi rero wa M23 yarashwe ku munsi w'ejo yitwa Maître Denis Bajige. Ni Bajige. Urabona byanditse gute ni Bajige. Yarashinzwe ibijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho. Yego. Kuri Avenue Lukwekwe. Aha niho yarasiwe. Yego. Yarasiwe ahitwa ngo kuri Avenue Lukwekwe. Aba ariyo batubwiriye ahantu hameze hati. Aho ngaho ngo niho yarasiwe ariko ntiyapfuye nyine. Nkuko byavuzwe nkuko uduhereza aya makuru abivuga. Yego. Nubu ari kwitabwaho n'abaganga. Nkuko bigaragara. Inyuma y'ibiturika byumvikanye amasaha y'ijoro ku munsi w'ejo bundi. Yego, ku itariki 21. Yego. Yego, ndetse n'iya 22. Birangira bifashe ni ibitero bya Wazalendo na FDLR ngo by'ubucengezi. Kwibaza bateye baturutse he? Kauzi Biega hadi yageranya Bukavu. Harimo urugendo gusa ariko nta ariko nyine birumvikana ko ibice byabohowe kuko Bukavu ni igice kibazo imisi gitekanye. Coalition rero iri gushaka kugira gute gukora menace. Irashaka no kwica intego nyamukuru bafite coalition ifite no kwica abayobozi ba M23 kuko ngo hari nabandi bariyo Imana yakinze akaboko nta wahaguye. Iyi Bukavu rabyibuka mu minsi ishize twigeze kubabwira ko higeze kuba inama y'abaturage na M23 haturikira bombe. Urabyibuka? Yego. Zari zigamije kwica abayobozi ba M23, zari zigamije Willy Ngoma kumwivuga, zigamije Colonel Nanga. Ibyaragiye Imana ikinze akaboko ndetse hari n'abaturage bakomerekeye. Yego. I Bukavu rero umwanzi afite uburyo yagira gute yaharasa, afite uburyo yaharasa mu buryo bwose. Ni hakazwe ingamba rero z'uburinzi kuko na access zimwe na zimwe ziteganye na Bukavu. M23 yagiye zisohokamo mu minsi ishize. Aha, ubwo rero reka duhere noneho mu bice bya Kivu y'Epfo n'ubundi turebera hamwe amakuru ari guturukayo. N'ubwiru Masisi n'ubu ngubu intambara muvandimwe kuri gusiga warikari. Noneho reka tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo tubwire kuri izi ngabo cyane cyane z'u Burundi. Yego. Izi ngabo z'u Burundi ngo byazigendekeye ziti kuko izi ngabo z'u Burundi ubundi amakuru menshi cyane yagiye asakara guhera ku munsi w'ejo. Yego. Byari nk'amayobera akomeye cyane kuko ibyabaye kuri izi ngabo z'u Burundi benshi banaketse ko noneho bishoboka kuba ari mu buryo nyine M23 ishaka kuba yarahinduyemo urugamba mu misozi miremire hani Murenge kugira ngo ihangane n'ibi bitero n'ubundi. M23 imaze iminsi yarazengerejwe cyane n'ibitero bya drone. Yego. Byicaga abaturage muri Kivu y'Amajyepfo. Muri bice byo muri Minembwe ndetse no mu misozi miremire y'Umurenge n'ubundi cyane cyane mu duce twa Mikenke
Poezero wagarukagaho Yego. ndetse no muri teritwari ya Mwenga aha ni muri Kivu y'Epfo n'ubundi. Yego. Amakuru aravuga ko ibi bitero by'izi ndege za drone za M23 Yego. zahitanye abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta Yego. n'abafatanyabikorwa babo barimo abazalendo ndetse n'abajenosideri ba FDLR. Yego. Amakuru kugeza ubu ngubu akomeje kugarukwaho aravuga ko iki gice cya Minembwe ndetse ngo hagaragaye urufaya rw'amasasu mu buryo bukomeye cyane kuko byagiye bisakara ku mbuga nkoranyambaga. Byavugaga ko abasirikare benshi cyane b'u Burundi gusa ngo bari hagati ya 30 na 40 bahasize ubuzima. 30 na 40 yego hagati yabo. Yego. Abapfuye cyangwa se n'abakomeretse bose hamwe. Ubwo ni ukuvuga ngo ni igice cya Poezero ndetse na Mikenyi. Ni hagati ya Poezero na Mikenyi niho barasiwe. Abagera kuri 40. Yego. Barashaka kumenya abo 40 bapfuye bose cyangwa ari n'abakomeretse. Abo ngabo nibo biri gutangazwa ko bamaze gupfa tayari. Abakomeretse ubwo ngubwo umubare nawo nturamenyekana. Hari muri peti rya Colonel. Yego. Amakuru aturuka rero mu baturage ndetse na hafi aha ngaha habereye ibi biturika bikomeye. Amakuru aravuga ko ibi byabaye mu gihe n'ubundi izindi drone ngo zasukaga ibisasu bikomeye cyane muri ibi bice. Cyavugaga ko izi drone ngo zashakaga kumena bikomeye cyane ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi biri hafi hano Mikenyi. Bamwe rero mu babonye ibi byabaye bakabona n'izi mayiti z'ingabo z'u Burundi baravuga ko rwose ngo barashweho ibibombe kandi ngo baguwe gitumo na M23. Ntabwo bari biteze ko izi drone zishobora kuza kubarasaho muri ubu buryo nyine nk'uko babivuga. Rero gukomeza gukwirakwira kw'aya mashusho y'izi mayiti y'ingabo z'u Burundi byateje urujijo rukomeye cyane. Ati se ni gute izi drone twari tumenyereye ko zikoreshwa na FARDC? Ni gute M23 yazikoresheje? Yazikuye. Izi drone rero zibasiye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi. Ni drone bigaragara ko n'ubundi zaturutse mu bice byo muri Kivu ya ruguru burya bwana Frank. Zaturutse muri Nord Kivu? Zaturutse muri Nord Kivu ahantu hataramenyekana. Abandi bakavuga ko zishoboka kuba zaturutse Kavumu ku kibuga cy'indege. Ubutumwa rero bundi buravuga ko ibi bitero ngo byasize nyine umubare uri hejuru w'ingabo z'u Burundi bapfuye. Bishoboka ko noneho baniyongera kuko hari abahuye n'ibikomere bikomeye bishobora no gutuma n'ubundi ubuzima bwabo bukomeza kujya mu kaga. Ubwo rero ni urugamba rukomeje gusiga abarundi batikira mu buryo bukomeye. Ejo ni muri twabwira buryo izi ngabo zakomeje gupfa nk'udushwiririye zipfira kuri uru rugamba. Bona noneho update zitugezeho amakuru atugeraho noneho aravuga ko ngo tayari bamaze kuba 63 bahasize ubuzima. Bavuye kuri 40 bageze kuri 63. Yego. Na batatu. Gusa nta rwego rwa gisirikare cyangwa rwa gisivili ruragira icyo bivugaho ku ruhande rwa leta. Yego. Ariko ngo 63 nibo bamaze kwasiga ubuzima. Mu gihe rero abasaga ngo 205 aribo bakomeretse mu buryo bukomeye. Ndi kwakira amakuru yuko abo bantu biciwe muri ibyo bice bya Poezero nahe ariko ni Poezero. Ni Poezero na Mikenyi. Yego. Abo ni babandi bari babaza iminsi bavuye za Baraka. Muri Fizi. Noneho kuko mu minsi yashize twabwiye ko tariki 14 Mata twabwiye inkuru yuko twakiriye amakuru yuko mu kurwanya M23 u Burundi bwohereje abasirikare 600 bo muri batayo ya 411. Nibwo buri ubwato bava hariya Irumonge berekeza ahitwa Baraka ni muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho byaje kurangira buriye ubwato hariya muri Lake Tanganyika. Yego. Berekeza mu bice bya Ovira. Hariya kuri Kalundu ahitwa kuri Paul Kalundu. Yego. Birangira binjiye mu rugamba n'ubundi muri izo axe za Fizi. Abo rero ngo bari bafite ubutumwa bwo kuza ngo kubenasa M23 natwirwaneho. Ndetse ngo harimo n'abafite ubuhanga mu gukoresha drone. Yego. Z'ubwiyahuzi za kamikaze. Yego. Kubera ko byari byamaze kumenyekana ko ngo mu by'ukuri mu gihe coalition iri muri Ovira ngo ntabwo abenshi bafite ubuhanga mu gukoresha drone. Yego. Bikavuga ko rero abo bari baje batabaye nyine. Urumva ko n'abari kwishwa cyangwa se bamwe mu bari kurasirwa ahangaha abenshi ni muri abangaba rero baturutse mu bice bya Baraka. Noneho ikindi andi makuru ndi kwakira
aravuga ko ahubwo bamaze kuba 76. reka da tayari Yego birashoboka abamaze gupfa bageze kuri 76. yego aka kanya ngo rwose witwa Prime Niyongabo ari kwikomanga avuga ati ariko njye nari nabwiye mugenzi wanjye Ndayishimiye umugabo w'ikirenga ko njye ingabo mbere umugabo mukuru njye nzi neza intege zazo ko zitahangara M23 bene aka kageni. yego birangiye rero ibiri kuba yego byasaga nkaho n'ubundi ari ibyo byahanuwe. Yego urugamba n'ubu rurakomeje utasa kugira ngo wenda birarangiye muri kuko n'amakuru avuga ko warabizi ko hari ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zegera imipaka y'u Rwanda ziri kumwe na P5 ya Bakayumba Nyamwasa. yego izo ngabo nazo ngo zatangiye gushimura tayari hari ukuntu rwose ziri gukubitwa n'agace mu buryo utabasha gusobanura aha ngaha. Hanyuma amakuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo ni menshi cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Reka tunyarukire mu bice bya Uvira. Yego ariko turebere hamwe aha ngaha Poezero indege 3 za Tshisekedi z'intambara yego ni zasenywe cyangwa se zashwanyaguye. ni indege za Sukhoi, harimo na Sukhoi 25 na Sukhoi 57. yego cyangwa Sukhoi ni Sukhoi Su-57. yego ni izi ndege n'ubundi zo mu bwoko tuvuze zari zigiye gutera ibisasu mu gace gakomeye cyane ka Poezero. amakuru avuga ko zarashwe zigasandara guhera ku isaha 4 n'umunota umwe ubundi kwanza ni uvuga ngo ni saa 4 zuzuye. indi ndege ya Sukhoi yari imaze guhanurwa cyangwa se kuraswa igwa ko ntago yaguye by'impanuka igwa ku basirikare ba Tshisekedi. amakuru twagiye tunabona na video ndazibona hano rana drone ibwira abasirikare ba FARDC. yego cyangwa se iyi Sukhoi bigaragara ko iyi ni Sukhoi ya kabiri yari irashwe ihanutse. hari Sukhoi yindi yarasiwe muri ahitwa Kalundu ni kuri axe ya Uvira. yego iyo Sukhoi yarashwe na M23 ariko iyo ni nyuma yuko coalition yari yarashe ubwato bwa M23 hariya muri Tanganyika. byarangiye M23 yishumbushe kurasa Sukhoi. none nindi hano rihanga ha Poezero noneho kwisa nyuma y'isaha n'igice ntago zishize kuko nyuma y'isaha n'igice ibyo bibaye indi Sukhoi yahise ifatwa n'inkongi hafi y'ibirindiro bya FARDC Ikalingi. yarashwe nandese. aya makuru avuga ko agahinda gakomeye cyane ku basirikare biganjemo abofisiye bakuru bayoboye abandi ku rugamba ku ruhande rwa Tshisekedi. amakuru aravuga ko imirambo y'aba bofisiye bakuru muri FARDC bitatangajwe umubare ngo ni bangahe. yego baguye ku rugamba bahise bagezwa muri Uvira. indi mibiri myinshi yoherezwa Kinshasa. yego barashwe nyine ngo abofisiye bakuru bo boherejwe Kinshasa kuvurirwayo abandi bajyanwa. hari nabo byari biri emergency bajyanwa Uvira ngo babanze basanwe biragorana cyane. none umva Tshisekedi ari kubona ngo ingaruka zikomeye bamwe mu begerewe. dore impamvu abagaba barasuye Kalindi bajyanywe Kinshasa. bamwe Tshisekedi yifuje ko ngo mu by'ukuri bagomba guhita bashyingurwa mu ibanga rikomeye kugira ngo hatagira nyine aya makuru adaciye kuba muri bagenzi babo hatagira nyine ibimenyetso. ubu aka kanya ndababwiza ukuri ko Tshisekedi ari mu marira muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Uvira. urumva aha Uvira wabonye ko ibya Uvira biracyakomeje kugorana bikomeje kuba agateranzamba kanyina wa nzamba. nk'ubwo ngubwo Uvira ku ruhande rwa coalition murabizi ko guverinoma ya Kinshasa rigenzura umujyi wa Uvira. aka kanya batangiye gukora icyo nakwita uduhenda abana hatitaye ku kuba hakenewe umutekano. batangiye kugenda hari uduce bashyiramo imihanda. urumva kaburimbo ku muhanda wa Route Nationale nimero 5 uva Uvira werekeza Bukavu cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo kigenzura. ibyo bimwe mu byo Tshisekedi yatangiye kugenda akora nawuze mbona Judith Suminwa Tuluka hamwe n'abandi bayobozi. ngo ni ibikorwa by'icyerekezo ibikorwa by'icyerekezo Tshisekedi arimo gukora rwose mu bice bagenzura ngo bagomba kubaka ibikorwa remezo. nabuze mbona minisitiri w'ibikorwa remezo John Banza Lunda byaba gushaka gukura uburasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'icuraburindi n'ukwiheba ngo kikaba igice rwose gifite ibikorwa remezo kandi nkenerwa. ariko kandi Visi Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo n'umutekano bw'ikabo mu Mwandi ya Vita yakira intumwa z'umuryango wa Human Rights Watch. urumva
ngo bagira ngo bagirane ibiganiro byubaka ku bijyanye n'umutekano muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, bareba uburyo harindwa abaturage ndetse hakubahirizwa amategeko mu bikorwa bya gisirikare biri kubera ku rugamba rwahariye muri Kivu y'Amajyepfo. Ni Kivu y'Amajyepfo, ni Uvira ikomeje kubamo ikibazo cy'umutekano muke, dore ngo no mu ijoro ryo ku munsi wo kwa gatatu ejo bundi haraye humvikana ibiturika muri axe za Mulongwe, muri komine Mulongwe. Uvira igira komine 3, igira komine Mulongwe, komine Kavivira na komine Yihera, komine Munanira, sinzi ukuntu nabivuga, ariko ni komine 3. Ahitwa Mulongwe rero hongeye kumvikana amasasu bivuga ko ari abazarendo bakozanyagaho, amakuru akavuga ko aka kanya ibya Uvira biracyakomeje kugorana bwana Gitros, cyangwa se uko amakuru abigaragaza. Dore aka kanya muri Preda Rusizi hari ibimenyetso byinshi biri kwerekana ko hashobora kuba nyine kubaho intambara, hari ikintu kigiye kuba gikomeye. Ubu mu Faransa byita ngo ni repositionnement stratégique. Kuko biragaragara ko nubwo batari kurasana, M23 ku ruhande rwayo rwa Kamanyola, coalition ikaba iri hepfo Uvira. Biragaragara ko ntabwo intambara yarangiye, biragaragara ko buri ruhande hari uburyo ruri gushaka gufata umwanya wo kwitegura neza, bukajya muri position iruha amahirwe yo gutsinda intambara muri ubu buryo. Bisobanuye ko nk'ubwo ngubwo abantu reka twitege ko intambara yakubura anytime. Niko kuri, kuko M23 kuva Sange urabyuka mu minsi ishize ikura ingabo nyine muri Sange mu birometero bike cyane guturuka Uvira, bagasubira inyuma. Byavugaga ko ngo bagiye kuzenguruka bakajya kunyura muri Poezero, akaba ariho binjirira aho kunyura Sange. Bahitamo gushinga ibirindiro bikomeye ahitwa Kalingi. Rero ibi byagaragazaga ko n'ubundi Kalingi Luvungi FARDC yego. Noneho urumva ko FARDC kwisubiza Sange, kisubiza Luvungi, kisubiza Kaunambo, igafata Bwegera, agace M23 yafashe yishyutuya ikaturekura igasubira Kamanyola. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uyu muhanda ni route nationale nimero 5. Nkuko bigaragara ahangaha nawe zo muri abasesenguzi batavugaho rumwe, ariko ngo kuba M23 yarasigaye muri Kamanyola na za Katogota ntabwo ari ikintu gito. Buriya nabyo bifite icyo bisobanuye kuko harimo no kwirinda igitutu. Babyita ngo ni ibyo bice Kamanyola na Katogota according ku kuntu biteye ku mirongo y'urugamba, babyita ngo ni verrou stratégique. Ni ahantu hashobora gufasha M23 mu buryo bwa strategie, bikayifasha kugenzura Preda Rusizi itayirimo. N'iyi nzira nyine n'uyu muhanda uva Bukavu werekeza Uvira. Kuko M23 ishatse gukora advancing byakoroha cyane kuri biriya bice byose coalition yigaruriye. Urumva? Kuko Katogota kakanya ikifasha M23 nubwo atariho bashinze ibirindiro, gusa havugwa ko hari fence yabo barinda gusupplyinga, barinda icyo nakwita supply lines, urumva, z'umwanzi, ndetse bigasaba ko bikaborohera gukomeza kubona inzira iva mu misozi ya za Walungu na za Mwenga. Kandi wumvise uburyo naho ibisasu biri guturika. Bikavuga ko M23 ishobora kuba yarakoze retrait tactique, urumva, aho gukora defete militaire nkuko abasesenguzi babivuga, ngo kuba ngo havugwa imbunda nini mu misozi ya haya za Bugaramani hafi ya Kamanyola, bivuze ko impande zombi zitegura kongera kurwana niba ibiganiro bya politiki bigize gute binaniranye nyine aho bikomeza nyine. Yego. Noneho bikavuga ko ibyo bishobora gukurikiraho cyangwa se gishobora gukurikiraho imirwano ishobora kubura, hakongera kubaho imirwano ikomeye hano Kamanyola, ukumva ngo Katogota, Luvungi, aha hose niho front ni kuri front line kugeza ubu, ukumva ngo M23 advance yongeye kwisubiza iki ikuzo. Ariko ikindi kiri guhurizwaho n'abasesenguzi aka kanya ntago tubitindaho, Uvira iracyari mu kaga gakomeye nubwo atari aka hafi cyane, kuko FARDC yaragigaruriye Sange, Luvungi ngo muri bino bice bya Uvira, ariko igihe cyose Kamanyola ikaba gifitwe na M23, menace kuri Uvira iracyashoboka. Birashoboka cyane kuko Kamanyola hamwe mu hantu hakomeye hafite ijambo rikomeye cyane kuri iyi ntambara ishobora kubura muri Uvira n'ubundi. Ubwo rero abakunzi bacu batubaza bati ese Uvira ntabwo M23 iyemerewe, hari ababitubaza.
bati ese M23 ntabwo yemerewe gufata Uvira. Nyaboneka birashoboka, ariko harimo amayeri y'intambara hano. birashoboka ariko harimo amayeri y'intambara, niko twabyita cyangwa se niko twabivuga, kuko intambara ishobora kwimukira mu misozi nk'uko bigaragara, aho kwimukira aho gukomeza ibera mu mijyi. Urumva aho kuba cyane rwose kuri uyu muhanda mukuru route nationale nimero 5 ko M23 ifite avantage mu duce tw'imisozi twa Kaziba, ahaza Ruwinja n'aha za Mwenga. Aha Ruwinja ejo hiciwe abarundi benshi nyaboneka, n'aha muri axe za Mwenga. Ibyo rero ngo bishobora gutuma habaho attaque mobile, aho gufata imijyi gusa. Bishoboka ko M23 rero izi byirimo, abayikritika ko yari kuyibice kandi yari yabifashe bigoye rwose. Nibasubiza amerwe mu isaho hari impamvu y'umukuru Jenerali Makenga yabwiye abahungu bati ngaho tugaruka inyuma gatoya. Urabona ko biteye urushije cyane, navuze ngo nuho twandikiye tubaza afite impungenge zidasanzwe. Bimeze gute? Yego. Hanyuma reka tuve muri Kivu y'Amajyepfo tugaruke muri Kivu ya Ruguru. Babonye ko biragaragara ko intambara iraza kubica bicika. Intambara muri Masisi urugamba rwabaye amagasa. Nahoze mbona n'andi makuru avuga ko Ikisangani ngo hagiye guturuka izindi ndege za Sukhoi zije kurasa hano Masisi. Ubwo ni ibitero bishya n'ubundi bigiye kuhubura, nyuma y'uko nyine ahitwa Kinigi ingabo za leta nabo bafatanyije bahafashe ndetse bagafata n'indi midugudu igera kuri 3, kandi iyi midugudu ihana imbibi n'agace ka Rubaya n'ubundi. Agace ka Rubaya murabyibuka ibyakabereyemo, ntabwo twabigarukaho, byanasezereye Colonel Lieutenant Colonel Wiringoma n'ubundi ahasize ubuzima. Mu gitondo cyo ku ya 21 bwana Kenamura narabikubwiraga, imirwano hagati ya FARDC nabo bafatanyije n'abarwanyi nyine b'abazalendo basubiranagamo. Rero bamaze gusubiranamo sinzi uko byaje kugenda, bariyunga kugira ngo babonaga ko M23 nayo iri bugufi, bahita bongera bahuza imbaraga bahangana na M23. Ariko ibyo baboneye ahitwa Katoyi muri teritwari ya Masisi nabyo ntabwo byababereye byiza, kuko ku itariki 22 mu gitondo cyo kuri itariki ya 22 ngo bongeye muri iki gicuku ngo bahuriye n'akaga gakomeye cyane ahitwa Kinigi, kuko abazalendo ngo bari muri axe zitandukanye n'ubundi byanasize M23 yongera gufata umuhanda munini ukomeye cyane wa Ngungu, ndetse n'ahitwa Chugi. Noneho ifatwa ry'iyi midugudu ryatumye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rirushaho kwegera bikomeye cyane agace k'ubucuruzi karimo amabuye y'agaciro ya Rubaya, nyuma yo kwisubiza utundi duce twinshi cyane aka kanya najya nkubwire ko FARDC iri muri kilometero 18 uva ahitwa Rubaya. Tajyari Polisi irashaka kwigarurira Rubaya mu buryo bukomeye, kubera ko Rubaya iri ku rutonde rw'ibirombe Kinshasa yemereye Amerika, kuko kugeza ubu ngubu n'ubundi. Noneho wumve ko ubundi M23 yari ibizi ko hazabaho ibitero kuri Rubaya, kuko amaze iminsi havugwa cyane cyane mu bice byo muri Guma ya Ufamandu ya mbere n'iya kabiri. Ejo bundi ku munsi wo kwa gatatu twabwiye ko nzabacu ko Gatoyi M23 yayirukanywemo, yayitaye ikagenda. Ko twabwiye ko FARDC na Wazalendo ndetse n'abacancuro bivugwa ko n'aba special force b'abahibu n'aba special force ba FDLR club bari mu rugamba hariya mu bice bya Gatoyi kwa gatatu, ndetse no kwa kabiri bari biriwe barwana. Wazalendo ba Generali Mutayomba nibo bakomeje kurasa kuri M23 cyane, bafatanyije na coalition birumvikana hano za Mitimingi, aha za Gatoyi centre, aha za Gasheke, za Ngungu, ndetse ukavuga ko ejo bundi ahitwa Nkokwe Wazalendo zahiciye umugore w'imyaka 28 hariya muri komando ya mbere n'ubundi n'iya kabiri. Hamaze iminsi hategurwa ibitero ndetse byagiye binagabwa bimwe na bimwe. Coalition itegura ibitero iri muri biriya bice bya hariya muri za Ufamando, kuko n'ahantu haba hari amashyamba. Ibyo bitero byategurwaga kugabwa kuri Rubaya, aha za Ngungu na za Gatare na za Mema n'ahandi hatandukanye muri Guma ya Kibabi muri teritwari ya Masisi muri Nokivu.
Bwana Nsanzimfura Jarimura aka kanya wambwiraga ko FARDC yigaruriye Kinigi rwose kugeza ubu mu maboko ya FARDC. Agace ka Kinigi kari ahitwaga hariya za Gatoyi kafashwe na FARDC ndetse ni mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nyine wa 4/21 nibwo urugamba rwo kwafata rwatangiye, nibwo byarangiye. Ariko byavuzwe ko ni urugamba M23 itigeze ikoresha imbaraga, kuko ngahanga M23 yamaze gusa nk'icika intege, iri kugerageza kurwana n'ubuzima, iri kurinda abaturage icyabahungabanya, kubera ko bari kurwanira ahantu hatari abaturage benshi hariya za Ruguru gato muri za Famandu. Ariko impamvu nyamukuru M23 iri kurwanira aho ngaho kure nuko iri kurinda ko ibitero byagira ingaruka ku baturage ba hariya za Rubaya hepfo gato, kuko wumvise nyuma y'uko Kinigi ifashwe ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo ngo bongeye gufata indi midugudu 3 ngo kandi begereye Rubaya. Yego, ni imidugudu yegereye Rubaya. Yego, aka gace gakomeye cyane. Biravugwa ko rwose Kinigi FARDC ifatanyije na Wazalendo nyine birukana M23 mu yindi midugudu nka Ngungu, Kawere na Cugi. Ariko ndakubwiza ukuri ko ubwo ari bwose muri Kivu y'Amajyepfo, byatumye muri Kivu y'Amajyaruguru actually byatumye rero ko hari n'andi makuru avuga ko aha Cugi M23 yabitahavuye. Iyi Cugi ikaba yasubiye mu biganza bya M23. Biranashoboka ko yaba ngitana havuye ahubwo, kuko amakuru atugeraho birashoboka, kuko amakuru atugeraho aratubwira ko iki gice cya Gacugi rwose uruhande rwa FARDC atari bo bagifite mu buryo nk'uko nyine bitangazwa. Yego, ariko ubwo wumve ko byahise birangira M23 ifashe izindi ngamba zikomeye. Wumve ko aho ngaho iri kurusha imbaraga, dore uburyo yahise bitekereza cyangwa se bipanze. Hari abarwanyi ba M23 nyuma y'uko Kinigi ifashwe, urumva ko rubayiregerejwe, irugarijwe cyane. Yego, iri mu maso abira. Biravugwa ko ahandi hose byarorera, ariko hagiye kurindwa ubina bwiza. Rubayigiye kurindwa ubina bwiza. Bivuga ko ngo M23 hari uduce yakuyemo abasirikare ibohereza, hari iri kugerageza uburyo yabohereza hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, hari Masisi. Urumva Masisi centre oya hariya za Cugi nyine ahari kubera imirwano. Yego, urumva kugira ngo barinde ibice bya Rubaya nayo, kuko bivugwa ko hari abarwanyi ba M23 mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo byagaragaye bari muri Muvama ngo basa nk'abagenda hano mu bice ngo baturutse ku murongo wa Mwenga Kasika, ndetse no ku murongo wa Walungu Nzibira na Shabunda. Abarwanyi ngo bagaragaye i Bukavu ahitwa ngo ni Ciriri, ni ku kibuga cya Nyawera, ni muri Bukavu. Noneho abo ngo bavuye aho za Nyawera ngo berekeza i Goma. Ntumbaze ngo banyuze he, hari n'abo ku ruhande rwa Koalisiyo bavuze ngo banyuze no mu Rwanda. Urumva, noneho ngo banyuze i Goma nk'abagiye gutanga ubufasha bw'ingabo. Bivuga ko ngo basabwe kujya gutanga support muri bice bya Masisi. Urumva, bigaragara ko intambara yimukiye Masisi kandi igomba kuba ari injyana muntu. Apati y'ibitero Koalisiyo iri gukoresha mo intwaro ziremereye, hari na drone ziri kurasa kuri M23 muri Masisi. Yego, amakuru aravuga ko nyine arizo zituruka Kisangani na kubwiraga ziguturuka bikomeye cyane. Hanyuma ku kijyanye n'amakuru ari kuvugwa ku cyorezo cya Ebola, itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa AFC M23 yamenyesha abaturage ko mu rwego rwo gukurikirana icyorezo kiri gukekwaho hafashwe ibipimo birenga 200 bigezweho by'abakekwaho Ebola mu duce bafashe, kandi ngo byoherejwe muri INRB ni Goma kugira ngo bipimwe. Kugeza ubu ibipimo biracyahagaze neza muri rusange, aho hamaze kwemezwa umuntu umwe gusa wanduye virusi ya Ebola mu mujyi wa Goma. Uwo muntu ari kwitabwaho kandi ngo yashyizwe mu kato, ndetse bari no gukurikiranwa bya hafi n'inzego z'ubuzima zibishinzwe. Ubwo ngo abantu bose bahuye n'uwo murwayi bamaze kumenyekana kandi bashyizwe mu kato hakurikijwe amabwiriza y'ubuzima asanzweho. Ariko kandi ibisubizo by'ibipimo byo ku ya 20 Gicurasi byemeje undi muntu mushya wanduye, aho icyerekezo cyangwa se icyitegererezo ngo cyafatiwe i Bukavu, mu gihe mu gace k'ubuzima ka Miti Muresa muri teritwari ya Kabare. Ni ku muntu wari uturutse Kisangani mu ntara ya Copo. Uwo muntu ni umuturage w'imyaka 28 y'amavuko yitabye Imana mbere y'uko ibisubizo byemeza indwara bisohoka.
yahise yicwa na Ebola. Ni ukuvuga ngo Ebola imaze kwica umuntu hariya mu bice bya Bukavu, bivuga ko yaraturutse mu bice bya Kichanga. Ni rero urumva ko amakuru y'icyorezo cya Ebola akomeje gutera impungenge cyane. Hanyuma reka turebere hamwe noneho andi makuru avugwa muri RDF ngo General de Brigade Ronald Rwivanga byagenze bite bwana Nsanzimfura Jarimura? Brigadier General Ronald Rwivanga yahawe izindi nshingano deja ubundi yazihawe mbere yuko uyu mwaka dutangira nyine mu mpera z'umwaka ushize. Umwaka turimo mu mpera z'umwaka ushize nibwo yahawe izi nshingano nshya nk'umuyobozi nyine mushya w'uru rwego rwa mbona uru rwego ngo ni Eastern Africa Eastern Africa Standby Force, ni Eastern Africa Standby Force, ni ESF. aho yasimbuye General Paul Kahuya Njema wari umaze imyaka 3 ari kuri uyu mwanya ni umunyakenya. Uwo muhango rero wo guhererekanya ububasha wabaye ubera hariya mu gihugu cya Uganda i Kampala, ndetse ESF ni umwe mu mitwe ikomeye cyane ihuriweho n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni ingabo zishinzwe gutabara aho rukomeye ndetse no kubungabunga amahoro n'umutekano. Rwivanga rero usanzwe ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda n'ubundi yahise ahindurirwa inshingano icyo gihe, ariko ntiyazivaho. Ni inshingano yagiyeho kuva mu Kuboza mu mwaka wa 2020. Muri icyo gihe yabaye umwe mu basirikare bagaragaye cyane mu gusobanura ibikorwa ndetse n'uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu rwego rw'umutekano, haba imbere mu gihugu ndetse no mu bikorwa byo hanze y'igihugu. Iryo zina rye ryagiye rizamuka cyane, rirazwi cyane mu gisirikare cy'u Rwanda, aho yagiye akora inshingano nyinshi zitandukanye zirimo n'izijyanye n'itumanaho, imikoranire ndetse hagati y'ingabo n'abaturage. Eastern Africa Standby Force ni umutwe rero uhuza ibihugu byo mu karere, ukaba ugamije gutanga umusanzu mu guhangana n'ibibazo by'umutekano, ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse no gutabara mu bihe by'amage aho rukomeye. Rero uyu mutwe ukaba ugizwe n'ingabo zo mu bihugu birimo Uburundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani ndetse n'igihugu cya Uganda. Buri gihugu rero ngo kiri kugira uruhare mu gutanga ingabo, abapolisi n'abasivili mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse no gukumira amakimbirane mu gutabara mu gihe habayeho ibibazo by'umutekano muri aka karere. Yego, ingabo z'u Rwanda kandi zakira inama ya 7 ya komisiyo ihuza u Rwanda n'Uburusiya ishinzwe ubufatanye mu bya gisirikare. Iyi nama izamara iminsi 3, ni kuva ku itariki 20 kugeza ku 22 Gicurasi, irasoza kuri uyu munsi. Iyi nama ngarukamwaka ni urubuga rero rwo gusuzumiraho aho ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'u Rwanda n'Uburusiya bugeze, ndetse no kurebera hamwe indi mikoranire mishya y'ubufatanye. Iyi nama ibona Generali Brigadier General Patrick Karuretwa, umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga bwa gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo, hamwe na bwana Anatoly Konchuk, umuyobozi wungirije w'urwego rwa leta y'Uburusiya rushinzwe ubufatanye bwa gisirikare. Intumwa z'Uburusiya zitabiriye iyi nama zanaganiriye cyangwa se zirana ikiganiro na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, kibanze cyane ku kurebera hamwe ibyihutirwa byakorwa mu bufatanye mu bya gisirikare. Yes, hanyuma muri Mozambique imeze bite? Muri Mozambique nuko Minisitiri w'Ingabo za Mozambique yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Yitwa Christophe Arthur Kiume. Yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda, RSF ziri muri Cabo Delgado ahitwa Machomba de Praia mu ntara ya Cabo Delgado mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Yari aherekejwe n'umuyobozi wungirije w'ingabo za Mozambique zirwanira ku butaka FADEMA, yitwa Brigadier General Thomas Franco Mponya ndetse n'abandi bofisiye bakuru. Minisitiri w'Ingabo n'itsinda yari ayoboye bakiriwe ku cyicaro gikuru cya RSF n'umuyobozi w'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado, Brigadier General
STM Mujuni yego hamwe n'abandi bayobozi bakuru n'abari ariko uyu Mujuni General Mujuni kabisa yagaragarije Minisitiri w'Ingabo ishusho y'umutekano ndetse n'uko ibikorwa byo kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado bihagaze. Hanyuma Minisitiri Gichume yahise ashima cyane inzego z'umutekano z'u Rwanda ku ruhare rukomeye zagize mu kurwanya iterabwoba mu majyaruguru ya Mozambique cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado.